Evo, gospodine Ibrahimoviću, možete nam malo više reći o izložbi, koji su motivi, kako je nastala izložba i uopšteno neke detalje za koje možda nismo znali. Ja ću prvo reći kako je izložba nastala. Dobro. Naime, ja sam prošle godine namirio 60 godina kako se bavim fotografijom, tako da u tom nekakvom mom radu imaju skuplja, odnosno ostajale su fotografije koje su učestvovale na izložbama i donosile ili nagrade ili medalje ili pohvale i tako dalje, i toga se poprilično nakupilo. Pošto je moja radna soba zatrpana, onda sam ja odlučio da te fotografije nekako opremim i da ovdje ponudim svojim sugrađanima, eventualno da neko nešto od toga i otkupi, da ukrasi sebi svoj ambijent i tako. A što se tiče motiva, motivi su šaroliki, od recimo možda oni nekakvih mojih početnih radova, da tako kažem, pa onda polako kako sam napredovao i kako sam radio, pogotovo sad kad je došlo ovo vrijeme digitalne fotografije, da sam dosta eksperimentisao, jer ja mislim da sam među prvima prihvatio digitalnu fotografiju, jer još 1993. godine ja imam jednu fotografiju koju sam snimio i objavio i Front Slobode, tako da sam možda i najstariji u Bosni i Hercegovini sa digitalnom fotografijom. Motivi, što ste me pitali, su šaroliki. Ono što mi je okolo, što je najbliže, ja sam to snimao od, ne znam, cvijeća, od objekata koje kakvi i tako dalje. Nažalost, mislim, imate čak nekoliko i fotografija iz Tuzle, Panonskog jezera naša i tako. Recite nam možda, gospodine Ibrahimoviću, bavite se šarolikom fotografijom, sve i svašta kako ste i sami naveli. A šta vam je ovako bilo najbliže srcu za sve ove godine rada? Svi kažu da sam dosta dobar portretista, da mi je to ovako posebno, i mislim, ja baš upravo pokazujem prijateljima što sam uradio katalog karnevala u Veneciji, a to su sve portreti. Čak sam dobio od prijatelja iz Zagreba pohvalu da je rekao da vidio je mnogo tih fotografija sa karnevala, ali da su ti moji ljudski likovi koje sam ja u toj brošuri predstavio, da su topli i da su puni duše. Hvala vam puno i mnogo sreće. Hvala i vama.